dear imong uyab nay katagay akan si kakay waka kabantay iyang best friend daw iyang ikuyugan pasinunyag ikaw ang mailisan 2, 3, 4 si best friend ang kapapor paitalit si manini ikaw ang uyab waka kuyugi basinyag siya ang mabirahan paita ba ni ini nga ikaw uyab waka kuyugi pagkamalas ni mo nga uyab si best friend nakapabor hala ka dear imong uyab na ay kuyog nanaog street food sila nabusog nga ikaw dear kay naara sa balay sigig chat wala kadawat og reply si best friend nakapabor paitalit si maniini ikaw ang uyab waka kuyugi basinyag siya ang mabirahan paitapod ni ini basing mahugod ang ripapante pagkamalas ni mga uyab tot 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 tot